Kidam tang thereponi phaing kora trogani Forest Central Range ke parlo Karbi Anglong Forest East Division ahin pen patir piponsi arlong rupa da hawar towar kungalong anivang Karbi ahan kacho jorver adimalong Karbi Anglong marat long rie puthak chirok tokamai padopon Karbi Anglong angkang pialong kidam tang penangat aningkan pen ason marat maring sang tiarlong thengpi thengprang pen danglok pinang ingnampi kanohok dolo Bangso penajo global warming api ong pirthe dang kisung bom atowar akrong si thekponlong bomlo Bangso pen kapechok ponji aphan pura forest sai campaign danglok pinangan NGO atum pen chirok tokamai padoponlo Lason thotsi kidam tang thereponi phai inkwara trogarni Karbi Anglong Forest Department atum pen chepatir piponsi marat longri athoi longkedo local market along an isi arsik jit chirok tokamai padopon Bangso langsun made manja range area pini that range atum pen chepati piponsi along ladak jasemen ladak marat long ria long kedo national highway ari kedo akudar long an may padolo awareness mai jasemet arway along la okatum phan poison pilong le polam pen chenglok la pen marat mareng api akereng genet pen chenglok ke pachi bangalong lelo puselang itum ladang awareness dengpon lo Nilito makemang laki isi rada phan ke pachini atheke aron re pen marat mareng api aphan ke pathi mate itu mabang ke aron re pen marat api akireng amatsi kinep lapuson penangan do lapenan parda aron re pen thengpi kanghu lapuson aphai un an pen ke pajung ponang jia puthaksi bangso achirok tok amai kangni pusi thanpon Ili tunggu cepat pasti kan tunggu lah puilo je lah illegal hunting kunon illegal fishing kunon hadi lalu aku thak mana awareness spread lo je mana ington nang ko pergi aru paham pun ini cuma kuson lah boleh lah environment kuson taksi mana awareness program nang pada itu News report Bikram Tiron Karbi Anglong Live